Ia te au le nganga fifia mo le whaalwalo. Whaatalo whaatua i stasi o tātou malo masani o le paanga tōtino a le siufongo sa mō ma nganga ifo whaiva o le sunga le i le tina. Ia pa o le tua whawhine foi. Ia e te vise Ioane mai i le e tu union ma o i lato o lo tu malosi ne mwhai o na whasoso ni atu ia i lato o lo o ngālu lue. I tu ainga ngā ruenga nei, o le taua fiafi o le soifua matua, ea, ma le pura la ngoto o le soifua tautua, e i nei o tātou ta mam, tina matua, o li imta mai tai fō mai, e o lava ia i lato o ngā lulue le ngā sesenga o tau mawhitanga, mō tina mata mai tai, mō tina mata mai tonu o whale o tangata matua, e tāu o tele. Whatalo whātu e te vise, Ioane, malole soifua manuia, whaaftai mo le tali mai fo'i. Ia, ai maise o le tāpura kalame, e tau muli ai fo'i a tangata mātutua. Mana i o tātou mātua, whatalo whatu i si au ta mā, ia, a whai o lo whaafonga mai mai i le tāpura kalame, i le nei a fiafi o le asonga fua. A fio mai a, malole soifua manuia. Ia, pasalo fatu lau a fionga ia sawa savea, ia malo fo soi fo manuia fa pe fo ia sunga la auli Isaac Paunga, ia fa sai lava mo le avanoa malo fo ngalo le nei aso. A boi sa manuia o whaiva, ia leo wanga ngai fo ia le la, ia a o lea lava o te whaalongolongo atu, o lo ia isi au fo ntanga tā ua tele, e te tau ona e awai atu iai mai manatu ai, ole atata le no mo sina vai taimi ona fa vanga leo lo wasunga fua ia mo awalanga le taimi nei e taula uma iai ia me sa tupu nava yaso ia mo lawa fionga le mai tai ai na bailo waso ile nei awuli ia fa pe fo ia fo tanga sa e awai tu iai ia fa tsala mo fasili ia manuia me o mai le lo fole tsua mai fa tsa semele tsua ngalwenga ia pei lava o sanga fua ia o sa fono ia le matso pala tutonga i toisi tilo ai me sa tupu lava ia so ia me toi ta pena i moneva ia so maleva ia so mo ia manuia me o ma fa tsai lava sa vea o nisi o mata upo le o dia e mai teimile dei mai tauna ave ile fa mo a la auto committee ia ma auto foi o lo ngā lue ina ia pui i le ngata o le ai ata tau ia fa pena foi le soifua nga lue o i lato uma o le suru fai atu ia auto i le taimi ma le taimi ia vai taimi nei pe o le vai aso le sa o felwa ai tuai i falfainga luenga ma fai fono ma la fainga luenga ono le tselo swinga ma malo ma le tau tau so i fuanga o pei foi ua wati le ona tu lai mai ia tangata e ona company ma employers mai lato e ono ia services e whainga luenga i tangata o la fu mata fai lato e faisa lato profiti ona tipele io o i tu la whainga luenga ua wati leo na afia ia le saunga le mua nei tangata le ngata le lato so i fuamalo loina i tu tonu o whaliwhainga luenga ia e mese fo ila afianga i lato umolo o lo avati ele o nanga so ele ngata la it's not only for the workers who are giving the service but also those who receive the services are mostly affected at this time so it's a whaingata o no le telo swinga almost every weekend mai ni policy for pota ala for o le lopo fea sa mai lenga luenga le tele name of swinga wa yai mala yanga lo afiene sa tsanga sama mala tele la tsunu stasi o fafita o le ute loa o le wa lia e mai nei le pe ona tata le ndoa yai i vai aso ia o tangata whainga luenga ele ngata o le upule a whaperetani o le stress ia po le atu o le loto o le leai o seisi e tua iai lua o e whoringa mai ua mapuna ne ai manisi o whawhitauli taipei o le ngasa o le mawhauwhau mental illness issues
o adi por kalame o lo fai ona so ia e lango ia o tātou tangata whai ngā ruenga nei o lo ngā ruenga ia au nātu mō tangata mātutua ia whapea fōi ia whale mai maisi whale ngausi mea. Ia whaftai lava o le tero ngā luenga lo iei nei o le whailo fon sanga masangas whai ngā luenga ma whaalongo i lato salatala no mai po me lo whaasoa mai ai. O le tuna le whai ei campaign po mato campaign. Whaalawi loa. Whaalawi loa. O nei le ngata i tutongi. Al whaalawi loa tāua lo mas whelo iei nei taimi nei. O le transforming care. Ona ole healthcare New Zealand matua broken na matua le tarfia ngai male telo sanga salau tele iso o se au ngā tupulanga e peila ole tuna le matua ituma no se le uni e fatala noa ma mefseswani sanga sfenga luenga le olo afia tele e share mai pe tu fa mai me olo tupu ona vasule ole ala foile le matua se fewa ye e whafsanga i ma members of parliament i le tele o itumalo right throughout New Zealand. Every week we have to lobby the MPs o our ministers e le ngata i lea o tusia e ave ai e avatu o le whi lea ma ta awa tuaile o tanga se silin sa aua ma whanongo mai eva ainga i o tanga se whainga luenga. The reality they're going through i le tele o le aso le loto le lava i tu la e le ngata i lea o lato ala i te tanga sa whainga luenga pe whansa o wastain muma vai a o te le nga luenga o isa ngata tingana le lava va a o e whai isi sifi ona wale lava le tupe sa te tono la inga o le te le o le stress mental health issues lawa pe ona e ta ua momo o le mea lale le whatala no ai a wata tono a whawhainga luenga uma e whapefo le uni e ia counselings a services lai ava noa so ai se vanga nā la watala noa mai tanga se whainga luenga e ta tau ia la tona tuwha mai o le ala foile tarasanga tuai tato a inga o tato communities e tarasala noa a la tuia a fo ia tunga luenga ia si pena mai le ngalunga ile asa male asa wale le tele foi pena ta o tsaya ona le la o le tele o aluenga ia ile tule le healthcare what say na failunga o social media po o failunga I apps o to for company male app lo fai ai o taule mawale sa inga le ma le vale fa sanga e mawale te leo le vano so ale ai ara se tana no ai le tanga whainga luenga ona o le tele mau mela tupe sa yele nga se whainga luenga o le pressure mai tato ai nga I sai mili telo fala velave e mai se lawi tu pulanga tala vo wale se fa moe so a lot of them I admit they struggle with mental health. I be atitilo foi tsanga sa mental health. I be no svainga ye sa vali so la wala ma sa no ya say. But mental health comes in every different forms and shapes. So e be la o tele nai na titilo I fo isi. It's why nga yo inga le pe o famu tsale ola me fa pena. Mal e le whaingo whiel ngā ruenga lo o tau whenga I nei ma o tau ai mai se o le o tuai ngā langona na e o iai o le whapea o a digitize services o le ai se physical interaction me te mau mai pe sa'on mele o te tala noa tuai there is no physical line of communication o a e le mwhai wana tala noa sa masini e tau I le masini o lo le whaangau le malie le e malo le fifia. Ai au te masalo e te tau na ngā ia lau tau vaenga ina ia whaalawi loa le maulina. E tau ona toi whaafo I mai ia le awa noa e so tai ei ma whialo tai tangata. Iei sisi
se si faatulagana e mafai ai ona mo le fesoasoani mo i latou ia aua o le mea lalena tusa these people suffer silently i totonu lava o anao i latou lagona ona mogololo le mea lana faapea o le isi sulu iai ia mafaufau lo i mea lana a le vave e soasoani ia some people commit suicide pe o le fa'ao fo'i ni manukani ni fa'ale tonu ia latou tulou o le upu lana a pe o le vava'aiga lana iai faisi o malamalama fo'i i le gasagasa le o le o gasagasa o le mafaufau ona sa magalulue fa'atasi ma le afioga ia nonu malo taufao lurch ua fa'ilagi le folauga and he was a leading person i mata upu tau mental health issues i le tele o tausaga o mavai le tau mauaisi o malamalama i pepa e au mai e le toʻina lena au te faitau ma malamalama i ai le gasala le itu lea a o le situ taua o le afiaga o aiga e peila o le tele o le stress ma pole mai falefaigaluega ona alatu lole le falelele le lava ia ua afia i la le fanau tinā ma le tamā ia ai foi lani matua tausi ia e afia o mai lava le itu lea ona o le itu na le taumafai manosi ai e tuʻituʻi atu pea i ia i latou ia e faia faaiʻuga ma le auaega ia e ona kampani o le mālō ia fai fuafua ma fai alolofa i tagata o lesi tu tāua lava ua tele le afiaga ona i tagata matua ona o latou a le faatau iai le service lea o te galue mana i tagata faigaluega a fai o sese maua mai luga le app lea po le po kalame le kampani lea e alu tagata faigaluega e seaki po o ai le manaʻomia fesoasoani po o ai le hevanoa ia e alatu tagata le e leai se vā e lei se personal relationship ma tamā postina lea e paua le mea o le latu e faataunuu le galuega e ese mai ma le tagata le ia le vaiasa o atoa latu i le asa faatatalanoa you know ea foʻi e te lei o le afiaga o le services laua i ai pe o le ituna lea e talosaga ai tatou i le community e support ma titilo iai ua nai tutupu ona ia aiga nai tutupu ai manai le faatatalanoa manai ia le tufa mai ma faapea mai o le itu lea le afia isa matou tinā pisa matou tamā o le situ o isi na taʻisefululima minuta le services or half an hour it cannot be done that way e le mafai na ave se quality service po i se tagata matua i le 15 pe afaitulā 15 minuta pe afaitulā ia malo faafetai ona o lau fonotaga lenā o loo manatu e tau na e auai atu ia ia le ua tāua a o nisi la o vaenga lenei le sa o manatu tate agaʻi ai ona faafitauli o loo tula i mai i totonu o matagaluega nei ua vaai ai e faapefea na tatou faalata ia pe faaloto tele ia tupulaga talavau e o mai e fesoasoani le galuega nei mau mai apalai i ai atonu o stasi le o vaega e mafai ona fai le sao o tamā ma tinā matua foi le itonu aiga e talitalanoa ia latou fanau ma vavaai atu ese le mea lea agaʻi ai ua le o toe aʻoga le teine ua 18 ua 19 lua 20 tausaga e faapena foʻi le tama atonu e mafai ona fesoasoani ai ia latou faaiʻuga is a career path ai ai la ma ni aiaiga e puipuia ai i latou nei along the way ia ma le faaloalo yeah we cannot ask them to come and do this work we have to prepare the way for them absolutely ele saunga e faatosina mai tupulaga talavou o mai galulue i ia faauaua i pea le kilivaiga o le service i le gagana ma le tasauaga nuu ai tatau ona tapena ia galuega po platform se o mai ai e tupulaga i galulue ia ona o le utiuti o le saimi ai manai pea sai faalatele le asolulu pea avi atu ma le manuia ua lelei faafetaitele iā te oe
le te mai tai lo fogia le tuo feiva e fa mai o manga ngai fo le nei fiafi ia ai alo fatu ile te mama tuo le ai ngolo mai Ai mo lava. ma fa longo mai a le ata fe lo ile as freide o ile as lulu mo so fina ngalo i la auto fontanga ana nei ai mo te nei fa tai mo le tapu klame ma mafuta mai fa soi fo ia ma le fa la Sai lava i mania fo le a fiafi fa sai fua. fa soi fo